Aga biasa di piku 10 Muharram melipat serok. Hah? Melipat tapi baki panteng jolo-jolo angka walupai mi judulna angka bo hikmah pura baca iya 10 Muharram magi nalli tawe okiro non rim melli tegaga ternyata kami matu pak gunana dalam ilmu hikmah bukan ilmu fikih ilmu hikmah ya kumakadete hikmah berarti ilmu tapi ilmunya lari ke dalam masuk ke manfaat biasa melipas sering maka day ukur ilalan naro pura baca maka day nang kapasar yali ukur 10 na Muharram lai pasandre ukur pintu ini pangulo yase iya tu pasaringe ini pangulo yawan pangulo yase ku pasari gemma i pangulo yase gemma na di pasandre ukur pintu iya nang kapanga melo tama bolata na molalo mi ku sidape bolata tatasading iya kumelo paramaki itu tadi nulik dia naminan re paramak te kutilala boleh kong ke pasar 10 Muharram nalite na pasandre mo ko pintun iya agak gawe tanya desa tanya jadi maki angka hak desa na nadita tanya tapi iya rona taliti tau pandrita dan ulama yang tembus kayak setembus naisam maka iya gunananya kemudian iya nang kapasero talyo ko 10 Muharram tata romui oko bempata okon rowe ya ko panteng atau rowe pacuru yo koro patamay lalang yaro sigaru we napatatutu aga gunana maka de korota pandita penjelasanna pura dena kan naisehere iya tu tiap boleh jadi ya rupa seringnya ya dia 10 Muharram de metode pakai mas sering dena pakai tulina gattum yo ko sidap pena pintuna mepi matin rona pasandre nalakwamiro iya ko patapi nan litawe biasa ki makalinga makadan katau nasubu kalimpau bira nasana dia kalau kalimpau aga kalimpau iya nangka anak-anak nasubu jing itu makadaki ini daikang ummi sibian ya menemoh kalimpau iya nangka tau nasubu jing ala ya tupat tapi tapopangi napa tabaca salawat tapape imater ya tu mubak ya tu nanak tapi tapi yang dia 10 Muharram iya nanala dasar tapi ini ulama hikmah jadi ga atau de wallahu alam dari ya wakada ali patati de wakada ali pasero iya miro tau pandrita purat taliti secara hakiki, secara ilmu hikmah, nalolongannya kegunana sehingga dia menyampaikan ini menibanon rek meloki kembali maka da magi je nang kabarating katupe mancing sima itu pale de ya to me tu kumakadaki sima mancing sima itu gunana ya roga gaero istilahnya maka nasabak memang istimewa itu 10 Muharram namona dia ukuri pasalamato namona dia jadi nang kagaga mulya ko 10 Muharram angka tu barakana ayo naro na nataliti ni to pandita na kor ay di beli bawang dia wakada loki mali pasero de jadi beli bawang de to wakada loki mali patati de tapi ya komelo ya alasan nuangan na betuangan na sero pasero sero nya malak madecengi mujamai pak tatambah jitu muruk ya tu pat tapi ni pangkau kamu majai mu biang mutari makanja
apa ya tu koto mata pi ropo nam itu ya dia ni taruh makanja dia agak tahu mata pi tu nak dia ni makanja na pernah taruh maropo itu jadi betul na patapi tapi nyampe mu majai mu dia ni taruh makanja ya kosan nuangan nah tapi iya ko manfaat na makirona sa kira ya na ropa ngulang magi-magi na pambaratai ko ng Allah Ta'ala